wendeni wa kilungu cha Thambalala valatende na kunenesia yo maundu ala aume mendete ni meva otondo iwe bautiambia aume moni masana sia ukethia we sia ni muwi yele unda na ya ngina ndo miyengili yakwa na inatho wangu kienyeji ni sinuko yanda na ya ni kionda na ya na ndino muthanani wa munde ni tumana sindu ila aume mendete ila sia lasima kana ila sia sawa basic needs ndini wa thayu wa munduume undu wake lino iba Awe tanduku kwa ya kienyeji. Ayo ya niembes. Tana mbodo wesi mbodo wa hii. Mundu ile kineje batela ndinaweka. Tutana the break. Kindu takeli musiaise wa kwa kitawa aume nimendete kindu kitawa success. Aume mayendete failures. Actually ni makite muno kufeliwa. Ona nicho kituona aume angi mai suggest ya Muka mituki. Nundu ni mameno yeso omuya no. Aume mayendete maundume waloka. Mendete bayu luju. Nundu mombi we ningai me leaders. Na nundu mo ni leaders ni wo mayendete kubaloka unumi. Onoipa mendete kudwa me heroes me atongoi maikadhiwa maikunangi wa moko naenda kunangi wa moko na kuma kwake wanethe wana ufelete ailete kwiwa wisawa we munduume ni wailete nundu aume ni mendete kidukita wa success niki nundu they are too egocentric ego yo ithayulu yeyulu nicho kiri Biblia ya nenie ya sepa uloita bya Yesu ame myaka inyirisi ya umenenyu maundoni on aume majisika na jina mundu ndikala na jina mundu icha wende wona weyulu muikesa kwiwana na nicho kitumi kila sasio ndeni ya device ya anake no mumbe dukese kau onera no mumbe dukese uimanda muka ndokamande muka weyulumbe wako kisomoni mbesani na miaka wona wamanda mundu muka mukwe uwe onera mwenda na mukanyenyana ebidaje mwe mukela na thina musu nundu aume mayende tosilo one ni mundu mukamwe kwiwe umwete tumawoni ewe aiwe mundu muko ena akili sharp akwata wanethina ukethia ndena ena chawindi ena thina eiwa ayukia ekia anino na ndego we mu challenge ta yuni ku aume mayendete mundu weyulu mendete nengo meyulu mendete ku succeed mendete kuida mebasa na nicho kitumi mama umbe yukisi mume wako akakutoya kana kedate yani wae muelewa akwata wani stress na depression na ikwata nichua kwanza ndio mume wako chua kingiba na jilama tena mbesa mama mwini muni bear witness mutumia atena mbesa napenda mwingi muno kwa resto nenda utagwa simu na wone yo namwa kitaiba akakitoimba akatuke wa muno ndagezota kwa mabata baja mamusi ndagezota kwa mabata mamusi ukenya ndendo tabwo bo wabisi na nicho tumayende discussion sia mbesa sio mbwa na msiaisi otosiaisi ni nisi kiuno umanya kiuno we mutwae na nuko manana mama ngime gwata atwae ilawa nenga munduume discussion no discuss pesa tu myala sia school fees atena sio ndesio nanda unenga acha kiosio aguya ida mwana sio ke kana ambegala musi tumande mbesa netele musala uwe lakini akame problem isu mundu mukani wisoswani nicho kumtasia akame 6 senses au me only 5 senses mundu muka akili ingi nusu ani ngakobe ningose keloni ningeke indi aume majisukola etena pesa ndena sio na ikwatwa ni chiwa ndeona numumwitia ni musambio mugutia mona ende na kindu na ida yekuvuke jai kautuku kana kaende to koma kana sisia TV ndenda bakuli mama wa manyamu tumia wako ndena mbesa please try to heal him eko munenga stress za mathina maingi mwe my husband relax there's no problem autaye ngako kwithina inatani ni mama wa friend yako mume anethiwe na accident na atuwa mamake ewe yani yimbe si watu wa maondetha ewe jude ewe yani na ilo neno kie ideala manandite mume mamuta
Wow. Nebi ndani yupeki mwana ki form 4. Ndabe kingi ki standard 8. Ndabe kingi ki college. That woman, onajuna amona ni mwe ajua, really a strong woman. Women, let us be strong women. Mume ena dhina kukitandani na chua chake ndendo onegwa ndenda amu ya mume wakwa ni kuendete munona wimali nyingi wimali nyingi musio mwambe isi ndende chako nisiaku kitaka kichondeni chako muse wakwa mbu isi musio nisiaku na nguko ni manaidi kia nguko shievo muse wimali tiyo mwa wambe kuikata na wikibeti na choki kiliko ni kumanda besa siana nisiye viecha na kibeti chuki nako na uyosu mumosio ile bunde ayiwe wanesa kwacha na la batawambe yekata ayaniga na jiwewa na siana itungwa school mundu masuri nesi yokobana nake ambia basitane kuikanisa nini majene cha nikibeti nundu kizaha mubuthia muthenya onomwe bisi mama mama boda sia mu ai nundu no hutiwe yandi yo mwana bathei yandi umia sia mwene uyambi yo mubata umumia sia uyambi yo busukana siana ile nyuma onadamu miacha kendo ndaza ile mwadile sikuto ndonyele kata kebe tinye muisoma kibe chichui onacheka maundu onecha tribute yani mume onachaka nyumba cha samu nyumba ya museo wako koninze yumume gwa mu ngali wanga ngali miene asene ya mweme kotindo ya asene ya kuni ya kubie nako tunye na solution ndele na chote cha kala onanga mesecha u ndai ya sio ndele sio yake au menendete ndai ya maitungewa chote kila kimekwenda nuru ni mathina muno nicho kitumio kuona au maingi maitinda mba nundu mba nipo makadhi yawa bisi juta serikali jitu pe bangu aume matililwe pe kino tukita rights zia wewe rights zia siana rights zia thokomi rights zia lakini you never hear rights zia Munduume boy child no mutile nowe ma lawyers maka maiko matete yaka mafida asuwa sima tete yaka indi kui lawyers itetea aume pe bandu matiwe na ni kwambililia even the baby boy msine ya ito siana ile isobya wamono nao siana sia kutoka etwilete ndiko katwa wa body mwetu ni watatenda sia uya mwingi indi mwana kende vyane ma kutuma kunduko ina mao mwetu dandana mao na atwa school yo kuba na secondary nda ayo kenuka indi wa mwetu ni watu precious na nasomea vitali body bisa kwenye kende tukasome tutenya ni tetumbe indi kalbulume kai ni kalekeleli na nundu wa chuma develop problem sasa kwenye no feel na nicho kimona ngi malikile drugs siana nyingi situ ili kilo yamekuka siana situ no they are not valued na umenemendete that recognition ndwe ya mali kamekwane asai mumbidukesie nienda kutethia nundu akana kakukaka mwana kakathi ekewe Munduume nogwe ni kwetie ukatwika loyo ukatwika mukamwana kukaku nika usoma ndi wakawe useless kaba ayetu mwana kiona kana kaka mwana kidana dina ile wambio kaba mweni Munduume wako maokusha oneda nokukusha mwewe Munduume yakisimu yikata yinyosa na nini si tila simo kubite mutiani utwike mundu munene onokusike notonyo twika mundu munene mundu masukana ke kwatlila nundu dikalume onakeka ni dikendete kunengwa ndai ya nekendete one wa class kila chako ala kingi cha mwiso na ticho cha mwiso au menendete kitu wa space space yata inone kiri ndani ya Isaka yilo nanatilwe Muka kuya kwa mbele Rebeka Biblia yasela mabikie mona Rebeka ona mundu paya wiene weuni ku kidekani ewe kakula nuwewoya ewa ni Isaka ula unikwete na Biblia yasya aibu akisoania aume ni mendete space ni ndo nena naka si akame binda je siombwa ndi umanyadina nimo no isonda byothe na nimo yani siana isi tumusia iyo jutatwa mwe mwatwa wa mwethemia mweme utabe tabaga kudinisi ndwenda ithino sokoni baby uko wapi baby mbona unachelewa tiwendo baby wendo kuya tiwendo ya mwana kenutwanie na ndio wana space
ya kwikala na ume alangi ndili wana space oya udhika leo weko bana ndili wana space yake oya udhi yani they don't want kuachilia yeah ni simu sieti ile kwani uko wapi mbona unachelewa wewe wabika saa ile saa ile musibidi akibe tikimbie ndendo nenya mume watu kwa kani yani what sasa ndio swali ya edit with wa kani aume ni menda space yambe kwitha meyo kama swani na maika kinukita wa reflection may reflect their lives na may plan for their families and for their lives nimenda space ya utinda na ume walangi kuyomba ethati wamba okunuma yunywa soda okunuma yunywa chai omukawa titi kwake baiche mukawa ayunywa chai wa mawiya yumala sokoni ayimanya soko ya taseme asiata na ndio ile tenda na sera muka yi alechua dio weka with nake no yekana nake bora kuya mama ninalika sokoni na sokoni acha nitoke tu acha nitoke na kiola wenda ate weta tio seo mundu kujate weta lakini the wande kuweta manyaniki ikambini wambile iliola batane wambe na batosi wambe yani akaweta mukule baby mbona uniambia yaki ukienda nina kuanga na stress maana ndisi kana uko safe sijui kama uko safe si ati nundu uyola yenaka mwewe wana dhina nundu nukwata wanimbanga mundu nukwata wanundu kuinyei kwe madhina nitonya zote safe baby natakanga nijue kwa sababu nataka ni akisoko safe ona hapa nadi twenda unizo safe lakini tikula ko musungo kethia twenda ikethia ume wona menenga nembesa bizi akama ndamishu kama sigadomega naye ndo mengine masaku ye nikaka yewe ya ndo nikaka ndo maido wazota je kila mkawa ni mtu ambaye ndamishu ya imbesa lakini nenda niai nasi ambaye ni sabato yawambe na uyaniiti obatendo uyimutavya baby wese tunabata budget cha uyi budget ya musi mwenda mbesa mwenda kwikata wese kuja unaitumia na misi la wamwe kama unduambe amount of the treasure with ya kwa tamusala to ni wa kuonenga wonde biye nunu ndo naikata kuitumia naye ndo nakutumia naye na ndio siwa kwa mwe na kutoka atumia naye dukane na kutoa ikundini kana unenge nyagu na the akua bia baada ya iti wakati ni kutumie sikiza utumie nyagu isu misienyu si amabata manyumba yo amwe akamwe na hukumu wa munenga pesa aiye ilo kasi na nduka ikwata ugethi atumie nyinya mwitwe inyongi iyo ndondomie pesa wiyete mama wane mume wangu tisi ya kusautumia ndo kwenda iya indi wendo tumia wimukuni ni ntonya ila mbesa ni no eso kwetie tina wa mwe yumwe mwembesa sia kusiba nidi ena wenda kuthoa kindu mutabie nundu jila waitumia ndo kwenda nake kwa atoni insecurity ambia kuwa insecure with you na kunenga pesa siake kundi nene tonight aume ni mandate space give him time a space to breathe ekana nake bando wabebe oye aume measiata ando measiata ona kwa kundu onele biti aka ndutweke namba chao imwe with ona diku ezaze na kibeti japa na mukole ekoti ndo sumbanire na simu yake uneni nao ayutumie message you kwache wanena nao hiyo inanga maana wewe bena dhinaenda maune tabia ngayubo wa mume wako muope na mboja adi muboya ili baby unataka kwenda muope na baraka tena baraka zangu nakupenda unakuadhi ispesi ni isusi ya kunakubridhi ku watukiwa tumia mama message mwene na tukiwa bane lakini ndo nikira nokete nundu no muthuku muno wetelete mundu uyikala city saa ikatu ibika saa ina siebika ndio manyabala ndonezo ya wetelete mmoje kumbe wene ile kachoma agwe ya mbeo na mwetelete mbeo yeah onesa my dear darling sweetheart babe konona pata najipala nitu inasema hawe nasema magazine ndio nangewaisi ya siasa sidela kwanza tayuko siasa mwekeye ka siasa
muda enda simio ni asiaza wete mutongo mutongo nimendete onyiba tongo na munyuka mutongo yaje usunda tonya aye wono kutonya mweke yene kiba Kyau nundu wa mubingi ya nyumba na wenda mwenda mukwatanite kwoko akamwilita mundu mumona ngulezi mwandia muka mutwikiye muiyo enda amana makwatanite cha moko ona kanisa nenda makwatana moko na majika la yabo baby akimstaki kwanza hadi na wewe baby akistaki kutumia bakebya umelangi kanisa ni mweke akebya umbe ona kola simamwika leki kwani kutola kipila kiwe kwendana aye kujimukwate ne kwako ni kondo usiwe wana ita premature that is premature love loko nani makwata nite kwako methima imumunyana paile weze kwa mundu tete aze muka andone maanisha ni wani we muka and I'll call for empathy empathy kana ni sympathy and I'll call you ngenda no mama nye mundu ume wagwo utungosi musi wake nesa anene ya nyumba na ndane name anena ile na mukamene akamwia mama kindi kwenda na kindi kwe ini wewe mutetia aini mebo usiwe na weakness ena nani mubaloko koti wongole na wewe na ndume munya na kulelo na meothi na niwo pesa ingi yaise wewe so na ndume uthima kwatene ngaleni usiti mundu na muka wewe so na mama uthima ikunda na kiss kozi ya ngali kana kaliende tekabola sini mundu oyete wene mutwano tiki it's more than that kumu nienda mama umanye nikienda wekane na mambo wasi watatu ngaende na kwelesiwa langi lakini kuna mambo kwa watu wasi watatu ndawaja ubosia ile nda nyingi penda ho kanini ukamba kwa mbea ni siya jambe wewe ni si x s ex chakeli umunenge ndaye bona delelwa umweva yundu dali atena ndesa kamunenge stress mwewe Munduume bado no wethe wito mutadie mukadhi emendete maikadhi wamendete me succeed wona ifaili bangu mukila mutwekithia Munduume akewa moyo aume nutozela wina thina yako tia kanyombe icyo ndina ndesa etabe bandu osa tubesa osa no yakatu muse wa pabe yo tubesa ndake wetu babati tulato tune aje wakoya akewa moyo wanda wangali ninga mwe bigakatwa akewa moyo gida atwaite kithia nuku ene nukukiwa mendetu munengo mwanya abebe ona kumgwatilila kokondwe maikwatilela wana maithi na maithi odi ya kundwa bote na Munduume ndavinduka ndo mwika yaukwa ni yaukwa ona yakundwa muti musese namba yaku ya simu nikenda tuvikie na 10 na kilungu kwa namba yako ya simu namba ya Safaricom ni 07292812 nitonyongwate kwa Airtel anumatu bonge 0739990304. asante musiaisa tiwanesa ni kwatiwa vikiana uteleka ndio vikiana udho wa mutwe ingi wikulia mo aume mendete ata tiwanesa